امروز ما نزدی استودیوی رسپرو آمدیم و در استودیوی و مهمانی نخونده میشیم. میریم خرید میکنیم و بعد آفیسی رپتیجی میریم. امروز ما تصمیم گرفتیم که با استودیوی ثبت آوازی HM Records بریم. ما مهمانی آفیسی نویک MC رفتیم. آفیسی اولاد مدیا آمدیم. سلام علیکم تماشابینان محترم. بخش نوبتی برنامه مهمانی نخوانده و امروز ما آفیسی اولاد مدیا آمدیم و حاضر مهمانی نخوانده میشیم. در اون تیرزای خانهشان میبرویم. Команда газок ниго доран на главу накадестан. Мehmon naxonda, mehmon chi? Mehmon naxonda khudi Qatar. Акай Саид эланам хали мега. Даём хали. Натарсен рӯзадоре. Акай Юсуф. Амекшан. Я где-то 20 минут шида пштидарем, а глазок не годоран, ну и накадестан мутасифона. Акай Юсуф! В общем, там шобинен мухтарам, чихали кишмо мехостен мойна пеши офиси авлод медиа омадем, неки мутасифона дарауи накадестан. Ай қафой дар касе нигоҳ дораву, неки ай глазок маълум, ай ки нигоҳ кадестан дарауи накадестан. В общем, Авлод Медиа, рахмати калом барои меҳмондоритон. Дия оператор рӯзадор Аждаткунира мурд. Ҳамамонам хе. Ҳар семон рӯзадора инҷа истодаем дар қафои дар. В общем, рахмати калом шумода ки хуб меҳмондоримон карден. Ба ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом расид. Хайр. хайна чихеле ки диден омадем таги дари авлод медиа даи қадар истодем хела хирагӣ кардем неки мутаассифона ай глазок нигоҳ кардан чанд бор нигоҳ кардан ростига ба фикрам як касам набуд аммо дара ҳуй накардан ва намедонам барои чӣ хела хирагӣ кардем ин хеле меҳмон нашен мо шумода тавсия наметем хеле хирагӣ кардан ами як бор дара тақ кардан дартона ҳуй накардан бурен мо хай кӯшиш кардем хостем ки дархости шуморо желания шуморо иҷро кунем аммо мутаассифона нашид бахшиши зиёд дармона ҳуй накардан хитон диден вообще трезара уна калон ҳуй кардан наки дара ҳуй накардан ай ба ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом расид. Ба канали мо обуна бошен, зангулаву лайкам фаромӯш накунед. Агар ки хоҳед соҳиби 20 сомон бошен, ба рақамҳои дар зери видео буда муроҷиат кунед. Ба ҳаматон Рамазон муборак. Худованд сабру қувваттон бута, худтона эҳтиёт кунед. Хайр.